Hĩndĩ ya gũkũngũĩra kiumia kĩa ũgitĩri wa barabara thĩ yothe, aikari a Kwale na Kilifi nĩ matabanĩtie kambĩini ya kũhinyĩrĩria ahũthĩri a barabara gũtĩĩa mawatho ma ũkui wa barabara nĩguo gwĩthema na mĩtino ĩrĩa yonekaga mahinda kwa mahinda. Kwa hivyo kunao umuhimu kuangalia usalama barabarani, iwapo wewe ni driver ama wewe ni rider wa bodaboda, ni tuk-tuk ama kama wewe ni abiria. And this shows that kila mtu anajali maisha ya yule mwingine, kwa sababu kama tumetembea kwa niaba ya kuhamasishana kwa sababu ya usalama wa barabarani. Hii ni kumaanisha kila mtu anajali maslahi ya mwingine. Kambĩini ĩyo ya gũthiĩ na magũrũ kilomita 11 kuma Kombani nginya Diani ĩrĩa ĩtabanĩtio ũnyitanĩri-inĩ wa ikundi cia The Outstanding Abilities Kenya, Diani Walkers, Kwale Walk Movement, Mariakani Walk Movement na kanjũ ya gĩbũrũri ya andũ arĩa mena mawathe NCPWD ĩrongoreirie gũtigĩrĩra mĩtino ya barabara nĩ yanyihio, gũkũ andũ arĩa mena wathe wa kuona makĩheo kanya ga kũhũthĩra barabara matekwenderio. Lengo kubwa la matembezi haya ni kuhamasisha jamii kuhusu matumizi ya barabara, sababu visa vya kupoteza watu kuumia vimekuwa vingi sababu watu wanatumia barabara visivyo. Hii utembezi inasaidia sana kuwa na uangalifu na pia kwa upande wa usalama na sheria pia zifuatwe za barabara. As people who are blind and visually impaired, if the roads are not safe, if the people do not recognize our mobility tools like the white cans, it means we will not be independent and safe. So we want Kenya to encourage other African governments to ratify the Africa Disability Protocol, which also talks about the issues of accessibility and safety of environments such as the road. Handũ-inĩ ha Inooro TV de kaunti-inĩ ya Kwale, njĩtagwo Lawrence Ng'ang'a wa Mwangi.